Kweminye imizi ungabona ngathi barish, kanti abekho rich. Kwenziwa ukuthi abantwana bakhona bayabambezana. Kweminye imizi ungabona ngathi barish, kanti abekho rich. Kwenziwa ukuthi abantwana bakhona bayabambezana. Ngesikhathi omunye memeza omunye uyasabela, omunye uyamemeza omunye uyasabela. Hayi ukuthi barichu, uma omunye memeza omunye uyasabela. Omunye uthi bafo, omunye uthi dadewethu, omunye uyamemeza, omunye uyasabela. Omunye uthi gazi lami, omunye uthi mzala wami. Ingane kaBhuti omdala isethile esikoleni, asihlanganisa amasenti jubeke nemfundo. Nengane kaBhuti omncane imithisile, asihlanganisa amasenti yohlawula. Omunye umethenga ama-blocks, omunye uzokhokelela umakhi. Obona ngathi izinto zakhe niyazilunga. Kweminye imizi ungabona ngathi barichu, kanti abekho rich. Kwenziwa ukuthi abantwana bakhona bayabambezana. Kweminye imizi ungabona ngathi barichu, kanti abekho rich. Kwenziwa ukuthi abantwana bakhona bayabambezana. Ngesikhathi omunye memeza omunye uyasabela, omunye uyamemeza omunye uyasabela. Hayi ukuthi barichu, uma omunye memeza omunye uyasabela. Omunye uthi bafo, omunye uthi dadewethu, omunye uyamemeza, omunye uyasabela. Omunye uthi gazi lami, omunye uthi mzala wami. Ingane kaBhuti omdala isethile esikoleni, asihlanganisa amasenti jubeke nemfundo. Nengane kaBhuti omncane imithisile, asihlanganisa amasenti yohlawula. Omunye umethenga ama-blocks, omunye uzokhokelela umakhi. Obona ngathi izinto zakhe niyazilunga. Kweminye imizi ungabona ngathi barichu, kanti abekho rich. Kwenziwa ukuthi abantwana bakhona bayabambezana. Kweminye imizi ungabona ngathi barichu, kanti abekho rich. Kwenziwa ukuthi abantwana bakhona bayabambezana. Ngesikhathi omunye memeza omunye uyasabela, omunye uyamemeza omunye uyasabela.